Aydar Efendi, buna Rafis Kaşşapov'a hüküm kararı çıkarılgandan sonra indi atına 10 günde uzmadı. Buna siz indi Milli Harekatın aksakal kişisi şoluk vaqtdan ismine Rafis Kaşşapov'un indi cemaat yaklaştı bulgan idiniz. Buna sizin ide de buna şu vakıgalardan sonra indi tintu uzdurulgan hem sizni kulga alıp Kazan'a alıp gitken degan sözler buldu. Bu ne kadar dürüstlükka doğru kela? Ayı kızanışa karşılar barısı da dürüst. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yırtan saat şu 6 uzıp 7. arıklar şamasında ışıkta hıngırav bir tapkır, iki tapkır, üç tapkır çünkü ali bir girdi. Şundan kelip açsak ışıkta iş azmağırda yigit dura. Biz polisiyadan, biz Kazan'ın Vakitov rayonu iş kişiler idarasından sizin yerinizde şunday постановление karar negizinde tintuv o'tkaruv için keldik. Ular kirdiler, bizga qo'zg'almasga qo'shdilar. Onu söylep ketsang uzoq. Amalar 2 saat bo'yi şu Vakitov rayonining hükümdarı, sudyası, yo'q, durusrog'i prokurori qarori negizinde benim uyda, bizning bo'lmalarda 2 saatlik tintuv o'tkazdilar. Ular endi imiş men gayiplenem 1914 yılının hatır gününde özümden 1997 yılda ele çıkıp kullanılanlardan soň hem soňundan General Prokuror tarafından ozat etilgen o bit imperiya kitabıma negizlenip Urus halkı turunda imiştir ki bek motor fikirler aytmawımda gayiplenip meni kulga alırga hem hüküm işine tapşırırga karar kılganlar. Şuşu protokol negizinde olar benim Ubit Imperi kitabın, Hamul kitabını kutkaru boyunca, dokumentler boyunca sonundan çıkarılgan Veselый kniga degan kitabımni, şunlar benim çıkıp bargan gazetelerdeki makalelerimni, şundan tağın bir neçe dokumentni, şulay ettirip özleri aldılar. Hem meni de şu karar negizinde Vakitov rayonunun tekşiruv komitetine eski deb atalayında alıp gittiler. Men nişandan degaç olar imiş indi şu bizning miting o'tgan xatir kunida o'tgan miting ol Kazan'ın Vakitov rayonuna kira ekan. Şuna ko'ra meni şunda hukm eterga tegishlar. Men anda kunimni o'tkazdim. So'rov bardı. Albatta so'rov bek aytga tegishim bek delikat ravishda, bek lay bir nendetigi bosim yasamysha yuqori kultura bilan boshqarildi. Men anda kunimni o'tkazdim, ama lekin kunning ozag'ында bek menim uchun bek sayir narsa bo'ldi, kutilmagan narsa bo'ldi. Ular mendan siz o'zingizni amnistiya, ya'ni o'zingizni qutqaruvingizni bo'sh to'xtatuvingizni tilar edingizmi degan sayirgina so'rov berdilar. Men albatta optirab qoldim. So'ngunda men angladim bu tegi Milli Harekatga bosimning yangi nishka formlari ali bunga qadar ali tatar tilinde yasalgan çıgışlarını ular ihtibarga almıysha, onun içine kirmishä, bizni bek ihtibarga alıp alganlar yo'q edi bu şekilde. Buna bu birinci tapqır hatta tatar tilinde yasalgan çıgışning Rusçaga tercüme etilip şu hüküm kararına yetkiriluvi bu bizning millatimizga bo'lgan qarashning butunlay endi tamam nishkara bar o'turunda söyley. Hem olar şundap da 1900'de bundan olarning mana постановление dokumentlari barısı da benim oldumda, kolumda. Olar şu ol Devlet Dumasının 2015 yılının ali köpten tugul 24 aprelinde kabul etilgen kararın negizinde büyük jеңүүнүн 70 yılı oңайынан hem Çernobildagi atom avariyasının üzüntelerin düzətуде qatnaşkan kişilerge qarata kararının faydalanıp indi şunday kişilerge ulkan yaştagi kişilerge hem jamgiyat alında zor hizmetleri bulgan kişilere qarata şunday mehribanlık görünüşü bularak menin işimni to'xtatırga karar ettiler. Elbette onların dokumentlerini vermediler, alıngan kitaplarını vermediler. Menden yazdırdılar zorguna gariza. Hem şulay ettirip, men
bir gün çaması, bir tәүлек çaması утырып, анда булып, дөресрәге анда булып, кайтырга насыйп итте миңа. Чынлап та бу турыда уйланырга урын бар. Мин инде нигә кирәк булды икән дигән сораулар туа. Әлбәттә. Әмма ләкин күрәсең, шушы безнең кашаф утыртылганнан соң, безнең милли хәрәкәткә исән-сау калган кешеләребезгә, күренекле кешеләребезгә басым булсын дип һәм яңа тагында җитеп килә бит инде октябрьдә үткәчәк аңа рөхсәт бирелгән инде 11 октябрьдә шикелле яңа хәтер көнендә катнашуны тагында үткәрүн тагында кыйынлаштыру өчен һәм татар милли хәрәкәтендә соңгы ноктаны кую өчен үзләренең тырышлыкларыдыр дип уйлыйм инде мин. Ләкин шул вакытта мин әйтергә тиешмен, бик теге сак кыландылар, бик учтиво русча әйткәндә. Менә шундый хәлләр булды. Айдар әфәнде, менә инде шушы Кашаповны утыртканнан соң, менә хәзер инде тагын милли хәрәкәт җитәкчеләренең, лидерларының берсе, активистларның берсе булган Айдар Хәлимне менә шушы аз гына инде җинаять эшләүдә гаепләп, аны ярлыкап, аңа амнистия биреп инде милли хәрәкәттә бит менә безнең Казанда бар, Чаллыда берничә кеше бар инде. Менә шуларында куркыту, шикләндерү мәсьәләсе тормый микән аларның каршында? Әлбәттә, мин бая биреп куйдым бит, шул әйтә биреп куйдым, бу турыда уйланырга урын бар дип. Әлбәттә, бу теге бар бит инде халыкара төшенчәләрне җеп караганда, упреждающий алдан уже бик мәшәкатьләрне алдан күреп кую, теге әле җилисмәсә дә сызгыра башлау, монда куркыту, монда тегендә һәр яктан бер-беребез безнең исән калган лидерларыбызны, исән калган милли хәрәкәтне һәм милли әдәбият, милли әдәп вәкилләренең киләчәктә канатларын кисү һәм куркыту белән бәйләнгән нәрсәләрдер дип уйлыйм мин әлбәттә. Чөнки бит инде бу бүтәннәрнең менә Чернобыль ветераны дигән сүзләре юк. Аннан соң инде менә өлкән яшьтәге дигән сүзләре юк. Инде менә яшьләрне милли хәрәкәткә китермәү турында бар. Әлбәттә, сүз шул турыда бара. Бу инде теге алдан ук куркытып кую. Кая барганыгызны белегез, нишләгәнегезне белегез. Мин уйлыйм, татар милли хәрәкәте ул легал милли хәрәкәт, аның бер нинди экстремистик, бер нинди бигрәк тә террористик, бер нинди алымнары, бер нинди аның ниләре юк. Шуңа күрә татар милли хәрәкәте шушы шартларда да үзенең достоинствосын, үзенең бердәмлеген, үзенең барлыгын саклап калырга тиеш.